Evo, baš se nalazim u Ljubljani, imam koncert, jučer sam imao u Mariboru. Želim da pozdravim svoje prijatelje na Facebooku. Nermin Farljanović, harmonikaš. Evo, baš kako mi je danas u hotelu. Ovo je moja harmonika. Evo moja harmonika. Moja stolica. Moj ležaj. Evo kako je uslovi. Moj ležaj. Imam televizor. Evo vidite. Kako je to lijepo. Mini valimo. Sam špigl. Da se malo i vidi. Baš fino. Baš fino u hotelu. Hvatilo. Fino. Hladno. Toliko. Pozdrav.